Alright, reka nanone nongere mbasuhuze kandi mbifurize kugira ibihe byiza. Nshuti bakunzi bayibendera TV, nizere ko mumeze neza kandi mukomeje kugubwa neza aho muherereye wose. Ikaze makuru yagezweho kuri aya masaha, rero tubibutse ko turi makuru yagezweho kuri wa kane ni tariki 16 z'ukwezi kwa karindwi muri uyu mwaka w'ibihumbi 2026. Mwese muherereye nongere bahe ikaze. Nshuti bakunzi bacu, rero muri kumwe natwe muri aya makuru, ni munyemerere mbabwire ko ibintu byongeye guhindura isura muri aya masaha. Niyo mpamvu tugarutse muri studio igitaraganya kugira ngo turebere hamwe ibijyanye n'aya makuru agezweho muri aka kanya. Unyemerere nkubwire yuko ubu tuvugana umujyi wa Uvira, tuvuze ngo warasumbirijwe ntago twaba tubeshye. Ubu ngubu bombe zimeze nabi hafi ya Uvira. Ndaje mu kanya turebere hamwe ko ibintu byifashe muri aya makuru, kandi uraza kunyemerera tuze kugaruka ku nkuru ikomeye cyane ivuga yuko Tshisekedi kugira ngo asohoke igihugu byasabye korobasi nyinshi, byasabye amayeri menshi, ngo hari ubwoba bwari buhari bw'uko abikekaga cyangwa bari bafite ubwoba bw'uko Alliance Fleuve Congo 23 ishobora guhanura indege ye. Uyu rero akaba yasohotse muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo mu ibanga rikomeye cyane. Urugendo rwe rwaje kumenyekana nyuma y'igihe runaka. Inshuti bakunzi bayibendera TV, munyemerere muri aya makuru tuze no kwerekeza muri Ituri. Ubu tuvugana muri Ituri hamaze kuvuka imirwano mishya ikomeye kandi ikomeje gufata intera, ni hagati y'igisirikare cya leta ya Congo FARDC n'undi mutwe mushya ndibukubwire n'umutwe nawo wamaze kwisiga insenda. Nshuti bakunzi bayibendera TV, kandi muraza kunyemerera tuze kugaruka kuri iyi nkuru nayo ivuga ko leta ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo n'abarwanyi b'intare za Sarambwe bongeye gushinjanya kutubahiriza amasezerano ajyanye no guhanahana imfungwa. Ibi bimeze gute? Ndaza kandi kubabwira ko inkuru ni inkuru y'akababaro turi buze kurebera hamwe. Ni inkuru y'akababaro ikomeye kandi ikomeje gutangaza abantu benshi igeze ku Ibendera TV aka kanya. Ni inkongi y'umuriro yibasiye ikigo cy'imfubyi. Ubu tuvugana hamaze kubarurwa bagera kuri 11 bamaze kwitaba Imana, abandi benshi bakomeretse. Ibi bibereye hehe? Ibi nabyo ndaje tubyinjiremo agatanu kuri kagenzi ka kumura aya makuru agezweho kuri aya masaha ku Ibendera TV. Nongeye kuguha ikaze wewe wese rero dukurikiye, nizere ko meze neza, nizere ko ukomeje kugubwa neza, nizere ko ukomeje kumererwa neza. Hanyuma rero aya makuru twinjiyemo aya masaha biraza kugusaba ikintu cyoroshye kandi gitoya. Nkorere like, uraza kuba ukoze cyane. Niba ari bwo bwa mbere ugeze hano uze kunkorera subscribe, uraza kuba ugize neza. Hanyuma ubundi dusangira aya makuru gatanu kuri kagenzi kako. Nitwa Mukada, mwese bahaye ikaze muri aya makuru agezweho. Hanyuma nimunyemerere ibintu tubigenze gutya mu kanya gato cyane, ngaruke duhita twinjira muri aya makuru ku buryo burambuye. Nanone nongeye kubaha ikaze inshuti bakunzi bacu mwese mudukurikiye, abantu muherereye mu gihugu cy'u Rwanda mu ntara zitandukanye zigize iki gihugu, tubahaye ikaze muri aya makuru. Abantu muherereye mu gihugu cy'u Burundi, abari muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, abari Uganda, abari Kenya, abari Tanzania, abari Zambia, abari Sudan, abari Malawi na Mozambique, namwe tubahaye ikaze. Abantu mudukurikiye muherereye mu gihugu cya Canada, abari mu Bubiligi, abari mu Buholandi, abari mu Bwongereza, abari mu Bufaransa, abari muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika na Australia n'ahandi mudukurikiye muherereye, nongeye kubaha ikaze makuru agezweho kuri aya masaha ku Ibendera TV. Aya makuru ni munyemerere rero tuyinjiremo, twinjirire muri uyu mujyi wa Uvira, ni muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Amakuru aravuga ko abantu bari
guhunga umusubirizo. Ni nyuma y'uko hafi y'uyu mujyi wa Uvira harimo kumvikana amabombe yo ku rwego rwo hejuru. Amakuru akomeye cyane avuga yuko kuva mu rukerera rwo kuri uyu munsi muri uyu mujyi wa Uvira muri Kivu y'Amajyepfo haramutse hubura imirwano ikomeye mu nkengero z'uyu mujyi wa Uvira, aho abaturage bavuga ko batangiye kumva urusaku rw'amasasu, ibisasu by'imbunda ziremereye kuva mu rukerera rwo kuri uyu wa kane tariki 16 Nyakanga muri uyu mwaka w'2026. Amakuru aturuka mu baturage batuye hafi y'uyu mujyi baravuga yuko ari imirwano yabaye kandi yari ikomeye. Amakuru akavuga ko urusaku rw'intwaro ziremereye rwatangiye kumvikana kare mu gitondo, ibintu byahise bitera ubwo abaturage benshi bavuga ko bumvishe ibiturika bikurikirana byungikanya, mu gihe abandi babonye umwotsi uzamuka mu misozi iri hafi y'uyu mujyi aho iyi mirwano yari irimo kubera. Nk'uko amakuru y'ibanze abivuga, iyi mirwano ngo yongeye guhanganisha abarwanyi bo ku ruhande rwa leta ya Kongo bongeye guhangana n'abarwanyi b'intare za Sarambwe. Impande zombi ziravugwaho gukoresha intwaro ziremereye n'izoroheje mu guhatanira kugenzura ibice by'ingenzi byegereye Uvira. Abaturage bavuga ko kubera ubukana bw'imirwano bamwe bahise bava mu ngo zabo bahungira mu bice bakeka ko bifite umutekano, mu gihe abandi bikingiranye mu mazu yabo bategereje ko amasasu yahosha. Amakuru avuga yuko imirwano yongeye kuramukira mu bice byegereye za Kavivira, nubwo hari amakuru avuga yuko n'ubundi mu bice bya Rama Uvira naho hongeye kumvikana amasasu menshi. Bivuga yuko ari amasasu n'ubundi yaje guhanganisha abarwanyi b'intare za Sarambwe n'abarwanyi ku ruhande rwa leta ya Kongo bagizwe na Akibu. Ni mu gihe amakuru avuga yuko n'ubundi ibikorwa by'ubucuruzi, ingendo n'amasoko byose byahagaze kubera ubwoba bukomeye cyane. Iyi mirwano ije ikurikira indi yabaye mu masaha yatambutse mu bice byegereye Puezero, mu bice bya Bijegi na Minembwe, aho hakomeje kuvugwa ibitero bikomeye cyane biturutse ku mpande zihanganye. Abasesenguzi b'umutekano baravuga ko gukomeza kubura kw'imirwano muri aka gace bishobora gukomeza guhungabanya ubuzima bw'abaturage no kongera umubare munini w'impunzi. Kugeza ubu nta mubare w'abaguye muri iki gitero urashyirwa ahagaragara, kandi ibintu bikaba bikomeje gukomera nyuma y'uko n'ubundi abarwanyi b'intare za Sarambwe ngo bongeye kugaragaza imbaraga ziremereye muri iyi mirwano yaramukiye ahangaha, by'umwihariko muri uyu mujyi, mu bice bikikije uyu mujyi wa Uvira. Hari amakuru avuga yuko intare za Sarambwe zaba zifite gahunda yo kongera kwinjira muri uyu mujyi kugira ngo n'ubundi babone ko bafata Baraka neza ndetse kandi bamanuka no mu bindi bice. Andi makuru akavuga yuko abishoboka yuko n'ubundi abarwanyi ba Hebu aribo baba basembuye iyi mirwano, ubwo n'ubundi ngo bashaka kwirukana abarwanyi b'intare za Sarambwe hafi y'ibi ibice bya Uvira, bityo rero bikaza gutuma imirwano imanuka ikagera n'ahangaha. Bityo amakuru ari kuboneka kugeza ubu aravuga yuko iyi mirwano yagaragayemo imbaraga zikomeye cyane ku mpande zombi. Gusa kugeza ubu bikaba bivuga ko ari imirwano yabaye amasaha makeya cyane, bikaba byaje kurangira n'ubundi abarwanyi b'intare za Sarambwe bagumye mu birindiro byabo kugeza na n'ubu. Ibi bikaba byongeye guteza impungenge abaturage baherereye aha muri ibi bice, n'ubundi bakomeje kuvuga yuko imirwano ikomeje gutuma ubuzima bwabo bwinjira mu kaga no mu kangaratete ndetse no mu bwoba bwinshi cyane. Nshuti bakunzi ba Ibendera TV, munyemerere dukomeje n'aya makuru
twerekeze no ku zindi nkuru zihari twabateguriye. Nshuti bakunzi ba Ibendera TV, munyemerere mbabwire yuko ubu tuvugana Perezida Tshisekedi yamaze gusohoka igihugu, akaba yerekeje muri Chad mu nama ikomeye cyane kandi itunguranye. Ariko unyemerere nkubwire cyangwa se tugaruke ku bijyanye n'uru rugendo rw'uyu mugabo, ngo n'urugendo rwaranzwe n'ubwoba bwinshi cyane, n'urugendo kandi ngo rwaranzwe n'udushya utari dukeya. Ngira ngo tugarukeho muri aya makuru agezweho kuri aya amasaha ku Ibendera TV. Hari amakuru avuga yuko Bwana Tshisekedi muri uzinduko yerekejemo mu gihugu cya Chad habanje kubaho ubwoba bukomeye cyane, dore ko ngo bari bafite ubwoba bw'uko abarwanyi b'intare za Sarambwe bashobora guhanura indege ya Tshisekedi. Kugeza ubu rero amakuru agera ku Ibendera TV aravuga yuko Perezida wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo Bwana Tshisekedi yakoze urugendo rw'akazi rugana N'Djamena muri Repubulika ya Chad mu buryo butunguranye kandi mu buryo butatangajwe mbere. Ibintu byatumye abaturage benshi n'abakurikiranira hafi politiki y'igihugu ababimenya aruko Perezida yaramaze kugera aha muri iki gihugu cya Chad. Amakuru avuga ko ari urugendo rwari rwagizwe ibanga rikomeye cyane, kubera yuko ngo bari bakiriye amakuru yuko bagomba kwirinda, kubera yuko ngo abari bari muri tageti z'impande zitandukanye ariko zitashyizwe ahagaragara. Hari amakuru avuga yuko Tshisekedi ngo yari yashyizwe muri tageti ziremereye kandi ziteye ubwoba, bityo rero ngo indege mu rwego rwo kwirindira umutekano byaje gusaba yuko ngo bigirwa ibanga rikomeye cyane. Hari abari bakomeje kuvuga yuko Tshisekedi yaburiwe irengero, no kubera impamvu yuko n'ubundi byari byagizwe ibanga, ariko bikaba byaje kumenyekana yuko yagiriye uruzinduko N'Djamena muri Chad. Amakuru yatangajwe nyuma y'uru rugendo yemejwe ariko Perezida Tshisekedi amaze kugera tayari muri Chad. Bikaba bivuga ko Perezida Tshisekedi yitabiriye ihuriro nyafurika ryita ku mazi, Forum Afrique de l'eau. Ni ihuriro ryatangiye ku munsi w'ejo ririmo kubera N'Djamena muri Chad kuva ku munsi w'ejo tariki 15 kugeza uyu munsi tariki 16 Nyakanga muri uyu mwaka 2026. Muri iri huriro yasabye ibihugu bya Afurika kongera ishoramari mu bikorwa remezo by'amazi no guteza imbere imicungire ihuriweho mu by'umutekano. Kugeza ubu kandi biravuga ko Perezida wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ndetse n'abamuherekeje ngo abari kugirana ibiganiro na Perezida wa Chad. Bamwe mu basesenguzi baravuga ko ngo hari gahunda yuko uyu mugabo agomba gusaba inkunga igihugu cya Chad y'abasirikare bo kumufasha guhangana n'abarwanyi b'intare za Sarambwe. Bamwe mu basesenguzi bakaba bavuga yuko kutarumenyekanisha, no kuvuga uru rugendo mbere yuko agenda, bishobora kuba byatewe nuko ngo bari bafite ubwoba ku mpungenge z'umutekano we, dore ko n'ubundi bivugwa yuko ngo indege ye yashoboraga guhanurwa iyo biza kumenyekana. Perezida Tshisekedi yageze muri Chad harekejwe n'intumwa zirimo Minisitiri ushinzwe umutungo w'amazi n'amashanyarazi hamwe n'umuyobozi mukuru wa Regideso. Uretse kwitabira inama, yagiranye kandi ibiganiro na Perezida wa Chad Mahama Idriss Déby Itno ku bufatanye hagati y'ibihugu byombi. Aya makuru twari twayagarutseho ku mugoroba watandukanye, tubabwira yuko Perezida Tshisekedi mu bimujyanye muri Chad harimo no gusaba inkunga y'abarwanyi cyangwa se y'abasirikare igomba kumufasha guhangana n'abarwanyi b'intare za Sarambwe. Mu gihe Perezida
Tshisekedi ari muri Chad mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo hakomeje kuvugwa imirwano mu bice bya Fizi, Uvira, Minembwe na Masisi. Bino abikomeje gutuma ikibazo cy'umutekano kiba kimwe mu bibazo bikomeye igihugu gihanganye nabyo. Nshuti bakunzi bayibendera TV, munyemerere twerekeze aya makuru muri Ituri, mbabwire yuko butuvugana muri Ituri bino byongeye guhindura isura yo ku rwego rwo hejuru. Abo ngabo tuvugana uyu mutwe wa Epic no mutwe mushyashya ni Epic ni Fipik wamaze rero gusa naho wongera gukangaranya leta ya Kinshasa n'ubundi mu mirwano ikomeye cyane yongeye kubura kuri uyu munsi. Munyemerere ariko mbere yo kwinjira muri iyi nkuru ku buryo burambuye nongere mbabwire yuko turi makuru agezweho kuri aya masaha ku Ibendera TV. Nitwa Mukada, niba turi kumwe unyemerere nkorere like, uraza kuba ugize neza. Niba ari bwo bwa mbere ugeze hano nkorere subscribe, uraza kuba ukoze cyane. Reka twinjire muri iyi nkuru rero. Ni umutwe mushya wavutse kandi n'umutwe ukomeje gutitiza igisirikare cya leta ya Congo FARDC. Aha muri iyi ntara y'Ituri hakaba hongeye kwibasirwa n'imirwano ikomeye hagati y'ingabo za Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo FARDC n'abarwanyi b'umutwe wa FPIC, no kuvuga Front Patriotique Integrationiste du Congo. Uyu mutwe ukaba uzwi kandi ku izina rya Chini ya Kirima. Iyi mirwano yabereye mu gace ka Marabo gaherereye nko mu birometero 40 mu majyepfo y'umujyi wa Bunia muri teritwari ya Irumu muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Amakuru aturuka mu bayobozi b'inzego zibanze n'abaturage aravuga ko ibintu byatangiye kuzamba mu ijoro ryaraye rishyira kuri uyu wa kane nyuma y'urupfu rw'umwe mu bayobozi b'uyu mutwe Piki uzwi ku izina rya Herode. Herode rero yarashwe, bamwe uyu akaba yarashwe hamwe n'abarinzi be bagera kuri 2 bishwe mu gisasu cyangwa mu kurasana kwabereye Inyakunde n'agace kari hafi ya Marabo. Nyuma y'urupfu rwa Herode rero abarwanyi ba Piki bashinje FARDC kuba ariyo yagize uruhare muri iki gikorwa mu rwego rwo kwihorera. Bagabye ibitero ku birindiro by'ingabo za leta ya Congo FARDC biri Marabo, bituma imirwano ikomeye yubura kuva mu rukerera rwo kuri uyu wa kane. Abaturage batuye muri aka gace bavuga ko amasasu y'imbunda ziremereye n'izoroheje yumvikanye igihe kinini, ibintu byateje ubwoba bukomeye. Bamwe bakaba bahise bakunga ingo zabo, abandi bikingirana mu mazu yabo kubera gutinya ko imirwano yakomeza gukaza umurego, bityo bakaba batakaza ubuzima mu buryo bukomeye cyane. Nshuti bakunzi ba Ibendera TV mudukurikire, munyemerere mbabwire yuko ibintu byongeye gukomera no kuzamba. Ubucuruzi n'ibindi bikorwa bitandukanye ahangaha bikaba byakomwe mu nkokora. Kugeza ubu ngo tuvugana amashuri yahagaze, ibikorwa byose bikaba byongeye gukomwa mu nkokora n'iyi mirwano ikomeye cyane yongeye kubera ahangaha. Nshuti bakunzi ba Ibendera TV, munyemerere mbabwire yuko kugeza ubu ngubu ibintu byongeye gufata intera yo ku rwego rwo hejuru. Ubuzima bwahagaze mu bice byinshi bya Marabo na Nyakundi. Kugeza ubu impamvu nyamukuru y'urupfu rwa Herode ntiramenyekana neza. Hari amakuru avuga ko yaba yaguye mu kurasana n'abantu bitwaje intwaro bataramenyekana, mu gihe abandi bavuga ko FARDC ariyo yaba yakoze operasiyo yo kumwica. Ibyo byose biracyari gukorwaho iperereza kandi nta rwego ruremeza mu buryo bwa nyuma uko ibi byagenze. Abasesenguzi mu by'umutekano
umutekano baravuga ko uru rugomo rushobora kongera guhungabanya umutekano muri turi cyane cyane muri teritwari ya Irumu, aho imitwe yitwaje intwaro ikomeje kugirana imirwano n'ingabo za leta ya Kongo. Bagaragaza ko urupfu rw'umuyobozi wa FPK Herode rushobora gukomeza gukurura ibitero byo kwihorera niba hatabayeho ingamba zihuse zo guhosha amakimbirane. Kugeza ubu nta mubare w'abaguye cyangwa bakomerekeye muri iyi mirwano uratangazwa ku mugaragaro, kandi ibikorwa bya gisirikare biracyakomeje muri Marabo no mu nkengero zayo. Kugeza ubu tuvugana rero, abaturage baravuga ko bafite ubwoba bukomeye cyane nyuma y'uko iyi mirwano n'ubundi yongeye kubura, bakavuga yuko ibi bishobora kubashyira mu kaga no mu kangaratete bijyanye n'uko n'ubundi hakomeje kuvugwa ibitero bya hato na hato. Nshuti bakunzi ba Ibendera TV, munyemerere noneho dukomeje n'aya makuru tugaruke no kuri iyi nkuru ikomeye cyane ijyanye n'uko impande zitandukanye, no kuvuga ruhande rwa leta ya Kinshasa ndetse n'abarwanyi b'intare za Sarambwe barashinjanya kutubahiriza amasezerano ajyanye no guhanahana imfungwa hagati y'impande zombi. Mbere yo kwinjira muri iyi nkuru ariko, nyemerera nanone nongere nkwibutse, niba turi kumwe muri aya makuru, nyemerere nkorere like, niba wahageze ari ubwa mbere nyemerere nkorere subscribe, uraza kuba ugize neza cyane. Amasezerano yaragambije guhererekanya imfungwa hagati ya leta ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo n'intare za Sarambwe akomeje kudashyirwa mu bikorwa, nubwo impande zombi zari zarabyiyemeje mu rwego rwo kubaka icyizere mu biganiro by'amahoro biri kubera i Doha muri Katari. Nk'uko byatangajwe na Radio Kapi, kugeza ubu na ruhande rurubahiriza neza ibyo rwiyemeje. Ibi rero bikaba bituma iyi gahunda yo guhererekanya abafunzwe cyangwa se imfungwa ihagarara. Iyi gahunda yari imwe mu ngamba zafatwaga nk'iz'ingenzi zo gufasha ibiganiro by'amahoro gutanga umusaruro no kugabanya ubushyamirane hagati y'impande zihanganye. Amakuru avuga ko Alliance Fleuve Congo 23 ishinja leta ya Kinshasa kutarekura imfungwa yari yemeye kurekura, mu gihe leta ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo nayo ivuga ko hari ibisabwa bitarubahirizwa n'uruhande rwa Alliance Fleuve Congo 23, bityo bigatuma aya masezerano adashyirwa mu bikorwa. Ihererekanya y'abafungwa ryari ryitezweho kuba intambwe ya mbere yo kubaka icyizere hagati y'impande zombi mbere yo kuganira ku bindi bibazo bikomeye birimo guhagarika imirwano burundu, gusubiza abaturage mu byabo no gushaka umuti urambye w'umutekano mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ariko kuba iri hererekanya ritarakorwa byongeye kugaragaza ko hakiri icyuho gikomeye hagati y'impande zombi. Ibi bibaye mu gihe no ku rugamba hakomeje kuvugwa imirwano mishya mu bice bya Masisi, Beni, Uvira, Fizi na Minembwe. Ibintu bituma benshi bibaza niba ibiganiro bya diplomasi bishobora gutanga umusaruro mu gihe intambara ikomeje gukaza umurego. Abasesenguzi mu bya politike baravuga ko kubahiriza amasezerano y'ibanze nka yo guhererekanya imfungwa ari ingenzi kugira ngo habeho icyizere hagati y'impande ziri mu biganiro. Ibi rero mu gihe bitubahirizwa bishobora kudindiza inzira yose y'ibiganiro no kongera umwuka mubi hagati y'abahanganye. Nshuti bakunzi ba Ibendera TV, turimo gukubita tubangura. Niba bamaze kugera ku Ibendera TV uze kunkorera like, uraza kuba ugize neza. Niba aribwo bwa mbere ugeze hano, nkorere subscribe, uraza kuba ukoze cyane. Hanyuma rero dukomeje n'aya makuru, nyemerera twerekeze muri inkuru y'akababaro imaze kugera ku Ibendera TV muri aka kanya. Ni inkuru ivuga yuko imfubyi 11 zose zatakaje ubuzima mu nkongi y'umuriro yibasiye icumbi ry'izi mfubyi. Abantu 11 bapfuye, naho abagera kuri 19 barakomereka mu nkongi y'umuriro yebereye mu kigo cy'imfubyi mu nkengero z'umurwa mukuru
wa Algeria mu gitondo cyo kuri wa kane nk'uko itangazamakuru ya leta yabitangaje kugeza ubu ngubu. Iyi nkongi y'umuriro yabereye mu kigo cy'imfubyi giherereye mu karere ka Mohammedia mu nkengero z'uburasirazuba bwa Algeria, umurwa mukuru wa Algeria. 10 mu bakomeretse bagize ubushyuhe buri ku bukana butandukanye, mu gihe abashinzwe ubutabazi bakuyemo abantu 5 bafite ubumuga mu kigo cy'imfubyi bajyana ahantu hateranye nk'uko hatekanye nk'uko ikigo gishinzwe kurengera abaturage cyabitangaje. Algeria imaze iminsi yibasiwe n'ubushyuhe bukabije, aho inzego zishinzwe kurinda abaturage zimaze kuzimya inkongi 913 mu gihugu hose kuva ku itariki ya 8 Nyakanga muri uyu mwaka, nk'uko ikigo cy'itangazamakuru cya leta APS cyabitangaje ku munsi w'ejo kuwa gatatu. Nshuti bakunzi ba Ibendera TV, rero ibintu bikaba byongeye gukomera no gukaza umurego. Tubabwire kandi ko twerekeje ku musozo w'aya makuru. Mbashimire cyane mwe mwese mwayagizemo uruhare, mwe mwese mwabanye natwe, mwakoze cyane. Abantu mwakoze like, mwakoze cyane. Abantu mwakoze subscribe, mwakoze cyane. Hanyuma rero gahunda y'amakuru ku Ibendera TV nakagaruka. Mwese mukomeze kugira ubuzima bwiza kandi buzira umuze. Bye, ciao ciao.